Assalamualaikum sahabat mertua, salim ukhuwah kemandum gata, salim rihon rakan lamata, umingan ayah bandum berata. Katib tadwate FP tantehah, karena susah tengah kerja. Mucin mepantun biro ipapa, langsung lama tahlun menghija. Asal luntuan daerah Aceh, nanggro telebeh nyanken ulama, nanggro mulia raja yang areh, nanggro gegasih oleh Rabbana. Menyo ke kampung di ulun tuan, desa Gledagang menan bak peta, jurung pante prehnyan kelahiran, ke kecamatan Sawang nan kota. Ane yang ke fon di ulun tuan, menan hairakan Hasanuddin Umar, lahir di ulun tahun 88, yang kehairakan info utama, yang kehairakan info utama. Menan karaya di ulun tuan, langsung leri jang nang rolun bungka. Ulun merantau, minta harapan, udep bersenang di nanggro luar. Menan karaya di ulun tuan, langsung leri jang nang rolun bungka. Ulun merantau, minta harapan, udep bersenang di nanggro luar. Kalapan tun ulun merantau, baru napet ga ulun menggisa, mekalon kampung indahan bako, rap rata sako jalan karata. Kapih musemen jalan lam kampung Allah, Allah polong ko berat bahagia. Kepada kecik hormat dan nambung, yang pekat kampungan warga desa. Jalan kapekat rata cecurung, bangsa po kampung kajut bahonda. Hana lelui ipa on punggung, jalan lam kampung betung semua. Jalan kabekat rata jurung, bangsa po kampung kajut bahonda. Hana lemui ipa upunggung, jalan lam kampung beton semua. Terima kasih kelam hati lun, kepala dusun yang tim kerja, Cino katari jalan lam dusun, semoga Rabbun balah teman.